Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Kajing penhap perda ya katayo lek men jong ki samla puli jong ke Balawan College umsning kabalong menta kasngi. Hakani kasngi la don ru kajing sam ya ki khusnam syaki samla puli ki basyam menta ha ka football, marathon, singing, dancing, quiz, debate bat ki wei di. Bala don ru kajing sam ya ki khusnam syaki Mr. and Miss Balawan College Arhajar Apusau. Hakani kasngi kum kajing ai mensiam ya ki samla puli jong ke Balawan College awan ban ai mensiam da ka MDC ka umsning ka kong Magdalene sau kumi maulong ka kong bayahun lang meliam ngam u principal ka Balawan College upadar Lawrence Karluni, vice principal upadar Julius Kurba bal ka kong Mardilet Karnayor ka badai ka president jong ka senglong kumi umsning parish lembat ka bor penyat college jong ka Balawan College. Ikan syafam kalawai ke jomna kalawai ke jompi kasyam hana bapi kumlung ikai medumenta ikan ne kerasha ke kamenta ya kabani pun ikna sama ni don kapenta basandur kalau ikan basandur bagi education kejinan kejitet kejisan kabani baru orang syafam bani satu syafam bagi orang college kasih dikam dikte kepada asyik berpemandur ya tim berbilang benar ya mulai nak nyosai ya mulai nak berita kita nyomel nanti nak berita kecilon berjoki ya tapi ai nak akan pun sama dijadi. Success is hard work. Jadi kita kalau hari ubelai ya itu dibayar hari lain ini kita ni syam jatuh jatuh nak kaya dulu New York nak kaya Indonesia hendak dari syam jatuh dari ni syam nak kaya ni grand syam bright future the future nak bentar kejinan kejintik the future nak kajoki nak kaya nasa unjuk abang mereka di pada orang sektor era dalam football marathon jiwai kejisan, kejinan naik operasi, semua orang mesti berdiri di kursi sana. Yang kau beli orang ini kesat katakan, ini bukan kanan kau jami. Kita sesiapa, kejiwai kejisan, kepawan kau semua. Yang kau belum ikut, apa ini kan dia program kau mesti. Nawa ada ni baru kita di sana yang berarti kejoki. Synergy of vibrant mind, young mind of today. Ini kebetulan, nak benar, mereka Balawan College, ni sama dengan college ini kira-kira, gimana berbeda? Mereka feel, tapi orang education in various field. But it takes time. You cannot have a better tomorrow. Thinking about your past. For you, for all of you, that we cannot have this